taina a o e o poina u I le siva a o ta feliu liwai le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalawa wa tafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalawa ma tafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe e te mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga I po umalawa ma tafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night when we're together it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life?
Stacy no manubela Travelaba And no photo for your task Tumama See me for my love I call Holy God That's I don't know for I'm Le mattina quando aspettando quando volevo fare il lavoro vedere ti amo o già ti è solo tu la paura sia mi hai tu mala o le cose non Dai no Be a better boy. To my mouth, see me to my love. You're like holy, I love my family. I'm Dai no come Tu the mouse see me to my E come molino io ma poi e tu ai te
Ole Jamie le wan si le wan tue lus for mal fitu bi dong tolo ton talo le tula e tasi le ni vai ngola woli fa talo fan tue la mai mo fa anga le fo I vai ngola so malo le sui fu ma wo ma le langi ma talo si olo mo bien tanto u mai le lo fa malanga le yo le tua ile fa ngola da ya so e pe ona tua ya tu se ya o mo foi le ding fo I vai ya so lona lu all ba sino november o tanto wo le lo fa malanga le yo le tua ma lo le feiva ma lo sai ma lo foi e le tawa tai talo sia e o lo I titi le fa no ai matua tele ia le fifia le ding fo ya so fo mo le ding vai ya so fo o tanto wo lo na no fa malona lei e talo si fo yo la mo sina fa malo stino fa silinga malo sia wala fa wo we know tanto nga wenga Jute ma feiva lo filima pe lo tofi yelo to pa ia ma lo o to ma manu le ding vai ngoleso ja, elegant tele van Malo en 12 telinga ja tia periode yele to ma tanga mai le town le la si u me fo stimulate ma to le tan to ma tang le vai ngola woli se u yele fia fiana nee ja ma ne ya la so sa ma ne ya tua le afa mua le ta long I know or to le afa lo na lua JP wanted to fair yari ja e wila o le nasa e silsila o le nasa e mai moa o le nasa e mai ta ja elise mako kala ko fa Paul mer mo moli la nga fa to tele yalo mo tama fa na wala tantu no o le santa wina le to ma fo fonga ina fa ya so to le ya tu il to we vina le tanga va yo sa mo ile ta longa o le la kapiliki e fe lo fo ile numero na yalo mo tama fa na wala tantu no o le na mai tawina le fa mru lia ile ta longa mua ta longa lona lua ya mi se vole ta longa ile fia na dafi ta lo siele o ye sei sio la vea ya ma fa mru lia ni manu anga tunga manu anga tumau e ono afa ina tuai ala tu ta peranga mole tuai amataria le o tam sanga la kapiliki ile da tu sanga fo lua afe lua ono ya ele kantele mo moli le fa malo ile ba ia male malo le tantu tu ya ole safa peonanga yantu I malai umai safa yinta longa ale tantu au le to samo e le kanta fo ile ilanto ole sa tu tafa alla mala to fua ya mtanto fo yen fa le tanto fua ita vale e telefia fa malo ya la to yen fa ya la tu linga maleo yo le o se mea na te wona tanto fa ya pangale ya be ya ona la usi la fia e te tawana yini me fa be tupu ya na me te wina fo ile si va ya so le na ta u mai ele mtanga alwenga lulu I fo inisi o tu fa so ava ai o tu ai mo me fo io a penga e jeli informaina want to masito I o I mangi ya le lo ye polana na mento felan to ben ta wal want to e to fa mai te fa ala pe la na mento fa au te le lo po fe me so nga ko nga ma fo a fa ina sa mo na ye la me fa ye fo nga me le nga I fo le tempo inga ye me fa mo lo fa nga so ai amu ye tanto ye to me ma o le me fa ina fa ye tanto parades ya o le tanto to I samo tano fai mo le va fi parade ale ne sa no madino ye la commisina le tu ma o le mtanga le dava yeso ya o le va pela o na tua fa tu bulia le mtanga alwenga e va I umano fa ngai ma se ne fa ye tanto parades I samo ya e o mai lava le termina ye mo mi sili poti pe yesesi na ia fa la pe na ia luina ia le fa to dunga na mai le commisina ma le mtanga alwenga o leo I samo ya e anto wow nga fo ile da ya e sili hat pui nei lo te tongo vitia o no le ina ye ila tu na fa mo le fo yo no le be ale o malova o le malova le di se milili e il ko nga malova le vo ile le nga o le malova le vo ile le alo fo ile umu o le malova le vo ile le alo fo ile saka o le malova le vo ile le alo fo furu wip
o le menga ka o le malo vale le ale mena le ka o le malo vale fo ile le ai fai da tu i maistat ile ko nga malo vale la nga ka nga pi di mar pa ku ai e tu se le ya lo le fia ia ma so ma tu fa no nga ile tu langa pi ona ile fa ti dongo le ta lo nga na das ia atonu e te le ava no fo ile le ono ma wa ia ta tu kai ma fa tu pulia i pe le nga ole malos ia ma fa un wi no le ta lo nga ona ila uma i tau tu ia. Ole lua se fulu le tolu se fulu minute momo le talu. Ile afa momo. Ia ole na mantua ma losi leo sofa. Ia langa tō i leo le ma losi le pui pui ngal tātu. Au le tō Samoa. Ewi lava ole na tō i la sie ni usila le leina skoa i le afa momo. Tasi i le lantu skoa. Pita iane. Ola lava na tāle afa. Ola ema tō i ma losi ale tātu. Au. Pita iane, ina wa matalia le afa lona lua ai dinai ai loa pe le tau ian tātou sko. Ea, e pe o ina le na tau palasi mai e le titila. Ia le tau mawhainga na ialo ma tātou whana. O ina foila, o le na tau e lifia i lunga male awa le kiwis. Ai se sila le iai, umma le leile tālonga. E le ai maska kor kiwis, hoi le ai misia le leina i tua, o lai sāpari van. E o ai nei minu te ian tutoi o le tālonga. O lena mawele skoil tuli manuele li i o Nico Clockston. Ele i eise tūlanga foi lele o le ku o lima i pui manaf. Ia ma whampe leona sāwhari vanile awale kiwis. O le tūlanga lalda, pe ona moli mawine le. So nafia pe ana o whai atu. Ia wha ma lo le tāpua. Ele sili a le tai, nei lo le tāpua. Ia, tāntou ai ia lea, o le mesili. O le tāntou o tuilunga. Ile sa ilinga champini o le Pacific Challenge lua felu lima antonu o le nā tau sanga fo ia o le amatua si ili atu le tūlanga o le aiai tau mwhaingana ia lo matama whanau o le tātu turu ia o sa tasi dau vaenga e peona tūlai mai ili whai ngolo venga sona se ima vai tunei lona lua ia e mua na wha malo ma wha tai ia lo tamai tai malavo le tātu turu o le sa tau sinio e sa ili ei se tau sala o Samoa lua afelu lima lua afelu ono eui ele i mua uma ni va se lua eui o le iei fo i nei lape pe o na mai tawina e wha matalanga ma whira ngalo wha lia o nisi o lo iei a lau mea tātou te uia e mwhiona wha tino ai le tūlanga nā pe a whai iei se whai unga e iei se tūlanga e te leo whai a fia iei e ma se tūlanga e tau ona wha sa lunga ia lo kanko social media ia ioi e fa pe na le tūlanga foi lele e tate whaitau atu foi lele male fa ai tete ia ona ise umalango no tatou ia tonu e whingo fiena e tu i tuama e tau ai maa tu i faf e na iese taimina e tutula iei i lunga o se mea whampela ia ai ele ngata o ila tau ia na mai mo iai ile no fanga sa fa ele sa ile ngosto sala Samo ai ole faita fia afe o Samo ole na mai mo atu i le tele o tu ole la ia le da ele se me fa ngo fia tu la ile mo le malo la fia ia e fa ma tu fa ngo fia fo ile ia e ku ia ele ma santi e pi te fa lo ngatu fo ile le lo tinu a matana pepe te fa lo ngatu je vai wa matana su bo au me ia nga lo le be kasi nga lo a ko ia o le tūlanga nai pi o le ia e fa malo congratulations i le alo tumintai o le tru le tumintai ia fia ngai mali soti ia o le wa pale mai nei i le tanto to finga le o le tau sala o Samoa ia o ia fo o Samoa e le nganta i Samoa ai fa before ia tanganta ta fa mai mo antu tono le tanto tru ia Michelle Sam yatu mo le sa ilinga le sto sala al Pacifica le tanto sanga fo pe antanto o lia le lo fa malanga le yo le tua ia o ni sina va nga mo lo si le fia le ding ting le woli ia o tanto Sam yatu e fa velo yatu ia se tasi fo te mali o le tanto tru le ding va nga le woli a tono ia ona tanto wanga ia tu ia pena maila na fai ngolo yaso ia po ole mesa sa mana tua le upfolofola ia po ole mesa ngalo le upfolofola ile tembile na fa nga solo tuai ia le ta longa fo ile fai ngolo yaso na sei vai tnei wa ole mesa e le fa pe vo ile le wa ka ko wo lunga la
e le ia le o le ka ke ngai la lang o le mela le tu e ka ke fiwa ka ke on sa ia ku isi kan ia e pi sa wa foi le me ia pi e ka ke fa longo foi le ka ke le fi ia ai wili ia ka ko on sa ia ele se ka ko mem fai ia pe a fa yo le tulanga na le na ia tanto ile fa un ole va yaso ia tilo o tangata le so fa ia le au pepi o se tangata o le matua fia la ia wa ile ngata o le na matua tele ila tona fia ia le tanto lo ke ia ka ngalo ko imka ko me fa pa pari nga va yaso ia ke longa le fiong ia le au pepi o nga le makwa fufu sia langa wale ia wa fo fa mo le kali sia pe on sa fenga ia ile fa ile dava yaso e pe ona tuana yatu ia e fa tano fa tu le fiong ia la pepe le ni va ngola o ia ma lo le soi fu manuia ia ma lo foi le langi e baba ia ma lo le october mai ia wale la longa puili o le tanto tu le ni va ngola o le ma lo soi fu manuia la fiong ngola pepe ia le tu tai ma lo soi fu a fonga muele nei yaso ma wa tale le ato tolu malo sia fa aftai ia leila le sa tala tito le na fai mai vason te nei o lo etinga ina forma ale o va ia tu ia wa mo malo si na u fa le tonu tatu to e te sa we fa matala mai me lo e le fifia i parade e fai se matu pitonu ma no se fu manuia e pe ia ko pi ko o le ka malarga ko au ngi ka sangari le pe au teilo ele o tanga tolu pitonu pe uma ka mai oi essential male anga ia ku oi le westa ia ka ilo ia se le ia o le tulanga vo le pe o mai tawinana ia antono le afo mo mo fia o le afo lona lua o ku maria i lunga malu i fa foi le ika ia wale amana ia tatu TV o le wala ka ki si mas te wale se TV mata ina i fanau ai o le metaulia ia o le na wa pai al salonga ia e ui le tau la wal fa moi ia paual me o nei mo talar sa tini le fa met pokana metaia e nei e se vanga la mo le sela ia fiu le office fa tali mai ia ala wale usuatu ia ala e ser mela ia o lunga fo ia le over fia ia ma soli e foi tu la fono ia pe ana sa no fonga mo bana ia tata fia fatas ia ai mi se foi o filongia foi o tele o fia ia fai e parade e fai e nei fa na ulaiti e foi na tina ta matua e ta wana tumul fa alo foi ta toma ai fa le sa ngale mu fa me le mato fa le mato antul parade na po ina o mo le ta longa le na no fa me o fa tu le la fa la lo tu moi ta to mo moi ma wa il file mu o ale be tu e ka ke alwa ko le fa lo ka le fia e o so me lo marka ka vo le ki di lo ka le fia e lo no le lo pe ke wa ke i sa ki wa po ko long ka o maria o so io e sanga maka pula ki o le tate a pisa le lo por la fiong saoli ya tu ala le fa mersati ni la moyo ya se uma vini telefoni po o le fale po ese se me lo to fa ya ai malo pe ya na ta wa fo va son te ne fa mo se mato e kalisia ya fa ta ya le malo la tunu sanga ya to fa ta wala to fireworks ya po me fa papa ya fai fo ele i wa uma so yana fa tanga ina le malo ai le i fa ta wa so fireworks au lo fa ya tu atamiti ya te o lo mana mi fireworks ya na so ta i mai pele yo e na ya fireworks na fa ta ya la fa polo wa ki si mas ya e mana tele ya na sa le ta no ma fai se fetu na inga fo ia walo no winga e tau tatu la vatu ia o lo le usta ia o ason famel mano fata we ia wa mele ire misila fi mana pa o me fa papa alu atu ani se ia le fo ile venta o le ke wisi masima le tau sanga fo wala pe al menta o na ia la supply fo ile le fa le ia wala malo tanto tu le fia fanta wina la tanto me fa papa yo no va ia le sipakale lu mai formato ia wa matana fa i tau nga fanga la odi e lo ke ti vo ia fanga to le si fa molmoli
Ele o le awala na o mai e me whapapa nei. Mo le saunga le mu, ia, e te taua o na uia uma wala uma na whaatino mawhasino mai le e whaatino. Ia, ono tau tūlanga le ia wane e se awala vui le alwa se si tango whanga i te wala pe aise si tulo. Mari. Ia e pe o le tūlanga le na tūlai mai loi taniden. Ia a mea fui le awala so le malea no fuang. E ka kauanga saulunga o tātou telefo i le tausanga ma le tausanga a le o le ona na ia masusunu no fofoi e le awa ia e ola uri ia ka whanga ia me whapapanga i ka awale leo leo ia al me pito silin ta wale a leo pepe ia ola waa matonu whaira su e ngā wahe e le ia sise sola e le mau Iyo, ya, le wala e le leifo i pia whape leo le whana wa o ngā leila lo a fia toa i se sio le wo o te musu e ngā ma su e ngā whai ia i mai mauro tau ti ngā tau sanga atoa ia a o le la e wha le tonu e le i lo le tūlanga fo i le whautua ina fo i ma le whaatino na tūlanga ia e wha le tō ia me se ona e a fia fo i e sunga ia li malo ia o la tō lo tau sia le fi le mu malo Malo sanga le mu ai o le ngana wa tai tele la vale malo la tunu sanga ya te fa ta wala to fireworks ya so ni fo se matu e kalesia ile nei fo ia ta sanga ya o le fai unga for weekend na fonga mu ya na fai fo longa tong ya le al tato yuni ya le okilani Samoa Malielo ya ma fa mai ai fo wale na umar ta to fitur vason te nei ya le na champagne malisi ia vaso tu atu fa mai ai le sfuru lima ia nen sampinesa le mo ia mala sto na ila le na tu alo ia tu ai lo ia fa ilona ia ma fa mai ai fo ia le tamusanga ia ma fofuanga nei tau sanga wa to ia to lu sfu tau sanga taluna patino ia le tato yuni la kapi ia le kilani Samoa ia le ai mai ta wat fo il tato talongan man Samoa le fai mai ma presio e foi na ia lo sata alo tono la kilan Samoa ia la wata alo mai ai a tono se ai foi na le o nei tamu sanga ni moto ia le fo mo wai na no na ia foi alo fa na ia e o to ai le awo se tato watu ia a tono la mo foi maniala to kalapo wa fo ia tu lango le walu iluma ole atin o la tutalin ia matau se foi nei ai na pe mo nei kon correct sa le va la ujonga le pepe foi le tulanga o le ola fina uma le ola toma fai ia fa malo an tuil lang lo sua foi le tanto nanga le tia marketing le DG Cell ia le talo fa vaccia ia mi se le vale tanto committee fa foi ale au kilani Samoa ia wai o te malama i le tau sanga me le tau sanga ia e finga ka ko ka le tau finga ni me fa pe e fa malo ele nganto lang lo sua ia fa ma popo foi leva yaso ma leva yaso ia wai le fa pe la ma va yaso ma i va yaso ti mo i ma sa vili ma malu lu le pe ole awal tonu na le yona lang ta to titi saul ia tournament sia ai me se lava kilan Samoa ona ma to tato ia awala ye to e social tato community ona le foi teller sao o Samoa tu langa fata wino top up malafo ai Samoa pe fon fatino foi topa fiti man watu mai New Zealand nei ia ai tatonwa ia o atu leta sanga fo ia la tu langa ia fo ia fata tanonga fo ia te lona atu tam fai fo tato company to lango ia le nei famo mo a fa yo le mai te wat wa matono mo ia no ia e aga ia tono man Samoa ia nisio anu fa na volota anu tono le tato union le ale akilan Samoa ia ai ole tala pito isilin ta wala son nei ono le ta fa tali tato io tato promotion o Christmas te lona fo wa matana e fa la wilo mai fo ia tato atolo ia wa ta Christmas o le waso se fu ia ma fa wa tu langa fo ia tato ia le fo masina ne e fai taulanga i Samoa seuman mari ia por talenga funga mo ia fa nga fo le click excel fo le taulanga ia wa ia 11 no e tio no man malo tato se ia Christmas e tato se e fai la so mo o te sema ia te fai le se ila so lima o January ia a tonu e tio no man malo e se return ticket te fao i Samoa le lua fe lua onu
ia mai toi foi mai ia toi mo malau pocket money 5 selau tala Amerika ai mawhaiona anga vai ia pe alafo 5 selau tala New Zealand pe silia tu fo ia po le 5 selau tala Australia pe silia tu fo a fa pe le la force le ni fa ClickX ia mawhaiona fa tau malau top up tolus futala mal falolo ai New Zealand po Australia patino ole la foi no la top up ina ia mawhaiona mo lo wa no foi tonu tatu se ia mawhaiona ngai online pa ngā tātou pa anga pionei le Michael top up o le ClickX top up ia fa pena foi le South Pacific ia o tātou website na e tolu mawhaiona fa tau top up tolu suta la te siliat ia malafu i Samoa tonga fiti Vanuatu pa Papua New Guinea ia mo so wa no tātou se ina Christmas ia fongamu 5 se lau tala Amerika fa YouTube Samoa so le o mawala ta la ta fitala ala be ia masalo o vatu o vatu le se le ni mawai ia ai ele pe ano fai atu mana ia mo authentic ia te atu foi lo mafufa ia tapo ia na fatali me Samoa ia ai tato ia ela o tato 5 se lau tala Amerika le ia so ni la pocket money ma lo va tanya o ani si va inga te fi sa no ia le tolu ina le tanto filo inga le ia so fu ala be ia ole la vatal sanga metitia e fa manata te malulat no ia la na vai esi mala na o toi tato vai esi manai sa sala pa toi ia e fa tali ele si oka ia o fai si va vele alo le tato vai tamalingi mal vai sa sala ia alo tam fai mei se tato ora ina ia tau no mai ile fai unga ni vai ia sol tato sa sala pa mal tamalingi ia alo la va tato vai esi ia e sosoani e fo ia latou o loo manao mia ia wa fo itulanga ole o so fu maloina ia o lo no alfitalinga tetia mai le se fulu taiau se ia pa ia le tolu le fiafi mai le asonga fua ia nga ai le aspray ia o le weekend ia ola e fo ia tatou numero fai ona so tai mai ai ia mo latou fai ona nga ai mai mangele ia ele tala tatou official astronai ia aolo ia lava ni se fai ona so tai mai ai ya fai ua vave mana mia teli o tatou numero na le olu atasi limono tolu fa e fai ona so tai mai ai ia me se foi latou lo fianga e me fai fa tau o le bluebird o no ile o le fo o te me fai ngal wenga i Samoa tele ainga ia le ava no titi e fai ona tongi me lo fa tau ia ma so so ne va tu lo quote ia pa wan me le bluebird i Samoa fai o kili fo lo woka le link malo va tanto pepa tala o lo talo fa vanchala pepe le tele na vala mal tanto ai fa me ko ya sanga oi masinga nga yema Singapore ka pak ala wa ke ar fikurevia ya sai il fale tono tato o nanga ila soto na I ato ya me se foi la so sa ya o no le tato website sai ya maintenance works a fatino ya o foi to tele na yo tato ai ya o vala au mai ia ule lo pala lisia wala so so ni ai ngai Samoa no masani ala to le la fortalo favato ia le ala ua mai an fatino tato au nangana la la uto e fo ia le tu langa masani tato website ia so te mi la vetanga ia lunga fa wala internet banking pola visa pola Mastercard ia pe ila talo favato molo ai ngai Samoa ia no alo la to fa lo la tala ia fa la to fatau ia mai fona tongi toile pillar vai ia mal tato cash power ia ai ole tato numero masani na o lua tasi limono tolu fa 5 so tai mai ai ia wa tato unanga umana ia ai fa tai tele a fonga mua mon mato wa vanoa ia tato tapu ia ta longa toel tato mansamo ia fa mo pino ai pe onta o le lua ferua fitu ia pe tato no fo ia fa ta o fo blacks ala tato mai ia tasi pe ne saudol divang la uli le pepe maruia ia ngal wenga toel dia so fu ai tato toi filo ai sa so mo ia fa tai lava so fo ia le vionga ia le pepe tala le le li pole le tumla danga ale DJ Sound le Pacific 40 ia le talo fa voucher fa before ia le tato ti our marketing a wala vai le to no lo to pa ia malo to malo le taimi le to tolu minuto na tale le to la e tas when you shake up, I bring you shine.
alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whitia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava. Ma whai o na wha sao ina i ola. A mau alo lau pusa, whai loa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie o e pose isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Awane MC a whaasara launga tu sa ole Radio Samoa le tapu le sanga teito fitu le Malisi Pacific International Sevens. E le aso se fulu ma le lima o Novemba, mai le malanta alo le Manuka Rovers i mangele mai le iwa le tai au. Loa se fulu au malo losi o le awhina wina le champini o le nei fwoi tau sanga. Manu au mai Samoa, wha au mai fiti, mai si au mai New Zealand nei. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe loa se fulu ma le lima. Awane MC a lunga le YouTube o le Radio Samoa tasi lima iwa tonu a bom. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina i le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Radio Samoa. Tasi lima iwa tonu amo. In this update, 2 Te Pāti Māori MPs have been expelled, with its co-leaders calling it part of a continuing reset. Its National Council decided last night to boot out Takutu Ferris and Mariameno Kapakingi. There have been weeks of social media posts airing tensions between the MPs and the party president. Co-leader Debbie Ngarewa-Packer says the focus now is next year's election. Do I think that we're ready to be in government? We are, and that's the pain of the decisions that we have to make now. Through great pain comes great wisdom. The MPs will sit as independents in Parliament for now. A huge blaze is still raging in Tongariro National Park, with fire crews battling to contain its spread. The 2,500 hectare fire broke out on Saturday, with trampers flown out and evacuations of locals. Rain is now falling, and the low cloud and mist is keeping firefighting aircraft grounded. Conservation Minister Tama Potaka says it's still not known what sparked the fire. I'm sure there'll be some investigations on that and people will be having a look at how that's materialised, but the main thing today is to put it out and to make sure there's no loss of life. Chris Luxon's confident the youth offender boot camp trial was good bang for buck. Oranga Tamariki released its final evaluation on Friday, confirming most participants reoffended, but less seriously or frequently than another cohort not in the program.
The Prime Minister says the residential portion had very good elements. He says despite challenges when kids re-entered the community, the pilot had enough good to justify it. But there are principles in the way and that support that we give those kids that we should build into the youth justice facilities permanently anyway. And so that's where we've ultimately got to get to. The government hopes attacking methamphetamine from multiple channels will bring results. Tackling how it's smuggled in, distributed and demand managed are central to new measures announced yesterday. They include a prevention campaign and $30 million allocated to community support services. That's news. In sport, a moment to reflect for Black Caps leg spinner Ish Sodhi in between games 3 and 4 of their T20 series against the West Indies and Nelson. He comes into this afternoon's fourth game, having taken 3 wickets in yesterday's third game victory, moving to third on the international all-time list for the format. When you hear those sort of things, you just think of the longevity. Like being a spin bowler in New Zealand, there's not really a lot to work with most of the time, so you can sort of hang your head and be pretty proud at that. But being from Papatoetoe and being the third highest wicket taker of all time T20I is pretty cool. And first ball in Game 4 at Saxton Oval is set for 1:15. The Silver Ferns have begun their tour of the UK by easing to a 63-41 victory over Scotland. In the absence of rested shooter Grace Weke, Martina Salmon shot 33 goals from 37 attempts. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo, se kia Radio Samoa. Lui tau, mō le aso. O se whaa o ao I tangata uma. An example for all. Tito, lona mata upu e lua, a o lona foi upu mua mua. A o oe, ia e tautala atu I mea e tusa, ma le ao a onga e ola ai. O se whaa o ao I tangata uma. An example for all. O tito, o se whaife au talavou, o loo ngā lue I le e kālesia I Gereta. O se atali I whaaleanganga I a Paulo. Ua maua e Paulo tala, na momoli atu I le whare pui pui Roma. Ua tau whaavai vai tito, e tala I atu le tala le lei I a Yesu. O le mafua anga lena, na tusia ai e Paulo lana tusi I a tito. O se tusi e faa loto tele, o se tusi e faa malosi au, o se tusi faa mafana fana. Ina ia toa le loto tito, e faa wau mafinau, I le fola ina o le tala le lei I a Yesu Keriso. Fai mai Paulo ia tito I lana tusi. Tito, aua e te fefe te tautala atu I toia I ina. Aua e te fefe te tautala atu I olo mātutua. Aua e te fefe te tautala atu I tamaloloa mawhawhine. O tamā I ta I talavou, ma taule lea. Fai mai, Paulo I a tito. Toa lo loto. Aua e te fefe. Ia e o atu I tangata. Ia fai I lato. Ma faa o mea le lei umalava. Samoai. Wa mana o mia e lau fai ngā malo.
Ni tangata e ngā lulue I mata ngā luenga o le malo. La tau te whaia le whaiva lea. O le whaa o ao I mea le lei. Ua mana o mia e ka lesia. O nuu o a fio anga maainga. Ni matai, ni whai au, ni whai pule, ni tā itai, ni ta mā manitina, e whai ma whaa o ao, o ngā luenga le lei umalawa. Samoa ai, ua mana o mia e Samoa, ni tangata e whai ma whaa o ao, o le loto alofa. Whai ma whaa o ao, o le loto maua lalo. Whai ma whaa o ao, o le loto wha mangalo. Whai ma whaa o ao, o le loto mama. Ai a, ile nei fo I aso. Se whai ia oe, ma whaa o ao, o mea le lei umalawa, e vi ia ai, le suafa o Yesu. Tātou te tālo. Le atua pa ia e. Aoa o maia I mātou uma. Ia whai I mātou ma whaa o ao o mea le lei umalawa. Mō nisi tangata. Tātou ia malawa fio I le ne yaso, I fe au mga luenga, e tonu ma le le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whao. Ua mātou te tālo tuai nei. Amene.
e sue tautai lau waa i le neivaengo la uli o le pese se lau se fulu ma le lima le kalesia me tutisi pe na langi rantu le le pese me tutisi papaloa i sina monga ia le vinga nao le tue tulu wantu e le polokala me o le lo i tamu o ma mo tantu umalava mo le nei ya so fua mo le tue langang fa tai le sunga le fa finga ya e te rona ngafa mo e te sone ngafa mo le tantu polokala le amatanga o le nei fo i yaso ia mo pele malo se le tino e se le la le nganga wale tua malo na fina ngalo la te mo se fa ponga e le temi masani le so ata yao e wi la tantu fa no anga i le fa un ole de ole da fa yeso pio tu na ye pole fi na fi ai o va veola sai pio na uta o le version technique ja o le sa fa pele ona fa to wina ile ta longa mo mo le tantu manu sa mo o le avano muli e te tau ona tantu manu mano ai i ta longa i tolu ia e sauni e tu yangi le wa mai le ta longa mo mo ala manu sa mo ma le a Brazil e o le tantu avano muli le a tantu manu malo mai i ia ua mautino ia le avano le manu sa mo le ta msango le pole lang le tali malo e Australia le o le tausanga fau a o le tausanga e lua fero fitu o le taonga la le manu samo o le na matua suipi e le tantu au i le aua Brazil ai o le taonga manu samo fast fulu malavalu Brazil e se fulu a lantu ai o le si taonga le sauni e tune iai le tantu au o le taonga le manu samo le aua Namibia o le tele o tamata alo mai Namibia ta alo yo i konkarante Afrika i saute ona te ulunga le tanto wa ta alo ngal vavelo sa le versfo wa le statu ta alo ngal sa ni tia ile so lulo le versfo vavelo so lulu o le versfo le tanta alo mele tu o Namibia ona te ulunga lona ile ta alo muli ile vavelo sa iona tuatu le tanto te ta alohi male awale tu o Belgium ia po pelisum o le tele o tamta alo nai Belgium ia o lo kon garante le ia tu o i le antu Europa o lo wing ele o se ta longa foi le tamna fa te me yang ia le tanto au le manusa mo au le tulanga fifia o le uto fo ia tu ale tu tele o na ia lo mo tama fana o le sa fa pele ona le avano antu le amatolia le o tanto ta longa qualifiers e pio yang ia tanto ta longa mo le tamu sanga le Pacific Nations Cup le i maruia i tom whainga le tanto au le manusa mo e wile fa vitak o le toi mo le isi avano le mo le tanto au ia wa ana fa pene mo le isi tanto wavaro o longo ia wakale lo po larka ko mere fa ke mirgin ia o le aforka ko me o le a faile kausanga o le World Cup pe ana fa pele ai le qualify le tanto au ile tulanga pe ona yai nei ia le hava no muli le wata aloi ia pele wa amatania ile vavela san se mavento nei ia lana campaign ya jalo sia ia mo pele malo sio latino ia le matama fana umala tanto tro olo fa pele ona fo i tau vina le tanto tanga vai ile aule tanto le manu samo ia se fulu malelima ia o le mebi to silina ona tawa ina ia mau pele malo sio latino ma le bafo fa wala fa tiro ina le o tanto ta longa e va talo fa tu in lole le rivaingo la ulia Cristina Tadovassa Selina Siosi ma la inga vai ma le malo yopu le pepe Arona Sila ia va before ia le tlenga ia o mtangi loto tulia ma uto ma le mafu to me le rivaingo la ulia ioi ia wa inua voila ai fala au mano lo si ia ingu fa kasi mole meole mole meole me ai au war fosia Samoa
mai le savili I le tui matu Whaalongoina ona malu Ako whaatali I le whale whaatali pasi Le taimi e mana vai oi hani Ua te a ole ono Ua na olo unofo nofo Ma le popole O si o uloto Vili lau telefoni Po ua e mana Ai tali Ele whaatau vai whala Ua solo le whalute Ua malo si le tupe O fea e a lea lofa I lo tātau tonga Ua manu malo Whaao sosonga O fea e a lea lofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu vai Tupe mawa e te sa o roto ai Whaatau vai whala Ua o valo leanga Tasi la upaanga La petimu E whaatau a uapa inu O panko ma ufi whaalifu E tau si aila ufana Ma o si o uau A olea Ua e taua nau E te whealua I solo pei O e se ti a polo Vai lo isu e whai ma solo Ua solo le whalute Ua malo si le tupe O whea e a lea rofa I lo tātau tonga Ua manu malo Whaao sosonga O whea e a lea rofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu vai Tupe mawa e te sa o roto ai O whea e a lea rofa moni Se ia o I le oti Ua sui ai lo taofi Se ne we whatoe fo I mai E whaatau ta whangu vai Tupe mawa e te sa o roto ai Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. E fia le moana rentals se whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulupa o le apa uma walalo ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whaonga I nai. E ma whaiona piki le Tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo iele tātou account I Nusila, be la fo sao fo I le Moana Rentals, e whaonga I le Pacific Easy, be whaonga fo I le credit card, e whaatino I le tongi I nolo sa. Mori si whaaptalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupa'anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Alofa lava Aotearoa.
O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu valu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli ia le pusa mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata masuenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au lia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Ele amatanga foi o le leiva yaso o te fia lava e whawhiloa i tātua tunuu ia i tātua polkalamele nei o le areto le ola mo oe. O le tuisi Filipi lonam taupu mua whau pelua se fultasi e whapea a wā o lo uola ua ia ke riso lea a o lo uoti o lo umanuia lea. A le upu mo o le aso le nei e whapea a sa o lo tūlanga i nei e sa o fo i lo tūlanga i le whavavau. O le upu Paulo e whapea i le kalesi Filipi e whapea o lo uola ua ia ke riso a o lo uoti o lo umanuia. O lo na winga a tu isi upu whengo fie whapea a whai e ke fili ke riso a o e ola i le lalolangi le nei, lona winga e te maua le manuia pe a e oti. Ai a whai e ke le filifilia ke riso i le soifuanga le nei, e te le maua foila le manuia pe a e oki winga o le oki ia ki oe, e le o se manguia a o le malai e whaavavau. E o fantasi ma le tala a le apostolo Ioane, le tusia Ioane le mtau petolu, feu petolu sfuru ono, e whapea o le whatuatua i le alo, ua ia te ia le ola e whaavavau, a o le whatuatua i le alo, e le iloa e ia le ola, a o le toa sa o le atua, o lo tu mau lava lea i ona lunga. So le upula mo oe le nei aso, po se fesili whaatupu manatu mo oe le nei tai au e whapea, o a mailu soifua i le nei vai taimi. O ani mea sili o na tāua o e turi loa ina i le o langa le nei. A o iei se taimi o lo o langa e te mawhauwhau ai i le taunu unga o lo soifua ma lo whaavavau. Ofo i le tū mau tātou i le lalolangi le nei. I lo o lo manuia. O lo manuia e whaavavau e le whaalangolango i se mea ua e mawhaia i le o langa le nei. E le whaalangolango i lo poto, e le whaalangolango i se mea ua e ausia, e le whaalangolango ni au tāleni, e le whaalangolango i se mamalu e ke maua i le lalolangi le nei, e le whaalangolango fo i le maua lunga, po le oloa, po ngi me te maua, e le whaalangolango i seisi lava mea e te mawhaia, me ka o le human effort, e le o lo malosi e whaalangolango i ai, lei unga e o i ai lo o langa. Ai whaalangolango i lau filfilinga lea, e te whaia i leo langa le nei, e te talia i nai, lea lii o Yesu e whai ma whaola, ma lii e pule i lo o langa, ma fio o ia i lo o langa. Whai mailar kala la apostola, o lo uola o ia ke wisu, e nisi upu a whai ua e maua Yesu i leo langa le nei, ma e tuina lo wola ia Yesu. O le mea maanga ia i lo whai mai. O lo woki la, e ao o mai lioti. O le manuia lea, ai le o le maalaia whaavavau. O le upu mo o le asurangei, ka e siaki i lo wolanga.
po o he whaia se whiriwhiringa mautu e talia le li whaola o Yesu a o e maua le ola ma le malo si le tua o matu i loa lama le nei o langa e le tu mau e le isi sui matu e whaavavau o na ola pea a o matu whaafitai wa atu ina o matu ola ia te oe a o matu maua le ola i le nei lalolangi whai mai le tu spaia o na matu maua lea o le manuia e whaavavau o na o oe Yesu lo matu ali i whaola so ani whiriwhiri ngā lau whanau le nei aso o na o oe Yesu. Amen. te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whai le atua, mona malo si anga. Whaalango lango mai, o te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whai le atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele i loa e ia, le la malape aho o mai. Whaalango lango mai, whaalango lango mai, whaalango lango mai. O te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na whata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whai le atua, mona malo si anga. E pei ole la au, toto i tafa o vai. Ele
li na le pishapo le divang la woli fa la ngona mai to lu wan to ile pol kalame la ri to le la am tanga le di fo ya so muli an to le ngang fa tai sunga ya pastor la fa ile ko pol Assembly of God la no so va i mol pol kalame ile di fo i vang la so la to mo si si ona fa bo ponga ile na aso fo wan tai Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O lewa tui sfulu ligma mala fa minuto na tale o lentula e lua i le vangola o li tafo i le lua o da wada tula o nisi o tato fa alinga ma fa silanga o le tono mai le am tango li fo i aso mo le long po i le o lo tu po ia ma lo o to malu ya fa alinga ma fa silanga mai nu wa fi anga fa be fo i fa la po tu tonga to bo an tula tato lisi le vangola o li o le tato free lunch ai so o le makua maanga ia o le koinga voice whaapia. O le free whanau lunch. Woma aingo au kilani. Wha maulele i lalo aso whaabitone o le whanau community lunch. E maua fuale me ai taumafa vevela. O le ti vevela. Fuala au aina. Lava second hand. I e moenga. Ma le tele uisi mea o ngā mō lo maota. E maua fo i le face painting a le whanau. E leise tupe e whaalwai nei aso ua tāpereina. O le aso lanta mai o le aso luas fulma le tolu lea o le Masino November. Aso luas fulma le tolu o le Masino November lewa sauni antu iai. O le rawinga i le o le aso sa nei a o le aso sa i ona tuatu. O le aso sa lana luas fulma le tolu November. Ma i le afo le se fulu lua nga i le afo le lua i le awauli. E whaia lea i le Eastdale Reserve i Avondale. I le kāpaka na ua masani ona anga i ane iele pa i amana malo le tātou tro e nisi fo i o free lunches e pengi ona whaataruina i aso ua mawai manatua le aso sa so lusu maratolu o le masino November mai le afo le sefuru luanga i le afo le lua i le awoli na i le Eastdale Reserve i Avondale. O le whaasilsilanga mo i lanto umai tupunga mai a talataina nofo, maui mai tuan tu inga mala, talataina i matawhanga ulu tongi a le panta, o lo alala i Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kilope. O le awhia le tātou taladanga Lona Lua, i le Church Unlimited Cafe, i le tolu pa 5 Teatatu Road, i West Auckland. E whaia le asto na i a so lusu maliva a November, i le tāo le se fulurua i le awauli, ma tau te walaahua tua i le awa ma le wha lalo, i le paia ma le mamalu ia o tautulanga wha lupe, a whiwhio mai ma tala au mai, o loule awai mai, o le a le wha tali ai, i a fuafuanga le tātu ai ngā poto, mo se wha sili, wha so ta iane a tātu rumera i e lua, a whaia tala lai New Zealand, o le o lua fitu, wha lua o tasi, 5 lua ono. O lua fitu, wha lua o tasi, 5 lua ono, a whaia talala i Australia, wala wanele o wha, tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu. O wha, tolulua valuiva, iwa lua iwa fitu. Wa taiolo seinia e talataina valusia talataina, le ala i salanoa William Palmer, to inga mala, va lotu talataina, mai fopo, ono sai Palmer. O le a whaia se whaalinga o la ei a le Pasifika ma tatau pe a po le manu i le te puke o Tara Community Centre i le sotona i nei a so se fulma le 5 o le masino November. E o le masina ni o November mai le tasi la woli a nga i le whai le fiafi e ma whai ona whai so la ei Samoa e whaali ai lau pe a po o lau manu. E morisi whaamtalanga whao so te iane ia le whaltua ia Sabrina Fale i le olua tasi iwa ono tolu o tasi olua tasi iwa ono tolu o tasi ia a waningalo ia o le whaalinga na o la ei o le Pasifika ia whiai ia ma le tātou songa imiti ia ma lau malu ia o whaape i maile i le o lau malu e le kai makafi ia lelei
le leina wala au fantua ia Sabrina Fale ia awani si fa silina intino for moe le fa tonu wina fa moe ile fa ungo le riva ia so ina ile te puke ho I o Tara. Ma le tātou wha linga mule muli leo tonu mai le amatanga o le riva ia so aua ne ngalo I saulo minga o le tusi o le songa whatasi ai ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa sifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa i o le matangi le whainga o whaalaulawe e pe o wha I puiponga ma liu le o siusinga o ainga ve sila whainga o Paolo o si I whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le gangana o whaalolonga o meina o le fitu se fulu tāla le tau o le tusi e tasi e o e fitu se fulu tāla ia le tau o le songa ia whampefo I le tau na o le vau filifili. E da o le official radio Samoa I le tonu pātolo o no Hobel Avenue Marukau e maua tuwai saulo minga morisi whaamtalanga wala mai le tātou official Jamie Whainga Luenga I le lua o nonua tasi lima I vatolu lua o nonua tasi lima I vatolu ia pētaka iane I le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz e whai mai ai ia sau okana whaafetain. O ni sinau tātou whaalinga ma whaasetilanga lewa tonu mai le rivaingo rea woli e le tautua le nei le radio Samoa tasi lima Eva tolu a mova talafan tui na I Brisbane Australia ma futoma I le sunga ia junior a fuamoa ma loli whai o le whaiva ma lole o le sai ia a whaiva o lewa tua e ma futoma I le rivaingo rea woli ma lole ngā lue ma lole taua tau le aso soi fua o le sunga o le fionga le matuta langi le fionga ia taito ia manu ia tele na tau sanga I tele wa ulia lau sunga le o Ay, ay, Dios mío,
talofa atu I lau whafunga le nei tu lau lea so alo mai au tātou telefone o tu whātasia lau Radio Samoa. E tō tolun tangata no mai a Amerika wa a whine le tu la fono le au mai whanana ai o ni pauta whaasai nei te tono New Zealand nei. Ta awe reportia le taimine tau no mai ai le malanga mai Los Angeles ma whaatau tai ai loilonga maasani a toma mea tō tino o lean ave ai loa I lātou nei e so o lātou ato. Ma o inana mawai loa ele ofiso tiute pauta whaasaina. Ise pepo whamtalanga na ta wai e lua ni ato pa o le tasio o tangata na mawai le se fulma le tasio ni a fi o lo ito tonu le aisa o le methamphetamine. Whamawina e lata I le valu te simleiva ta la New Zealand le taua o whai o ia pauta na maua pe a whata watu I tua po le vaenga o le street value. O te ulai ia li I lumo le whamsinonga ma ua mōlia nei I le molianga le au mai I te tono le whala au whasaina o lo I lalo le whaatulanganga o whala au whasaina mātu ia. Po le vaenga o ta ua o le importation of a Class A controlled drug. Ma le molianga o le umia ina ma le fuafuanga I whaata watu o whala au whasaina o lo I lalo whaatulanganga o whala au whasaina mātu ia. Po le vaenga I le nangana Peritania o le position for supply of a Class A controlled drug. Whailo e whaatono tiute I le malai vaalele au kilani ia Paul Williams. Wa mawalunga atu le numero aisa o le methamphetamine wo la tau tau fiama mawale nei tau sanga nai lo o isi. Whaalia fo le whaatono le alo alupe I lungo le numero o eo tau mawhai au mai whanana o whala au whaasaina I to tono le atu nuu. O na o ngā yoinga au whaatasi a le tele o kulupu o lo o whaia ia ngā yoinga whaasotu la fono. E le tau whailo le mafua ango le whaatino ai o se I fonga. O se tū maseanga I whanua Samoa o whaatino, pe a whai ua onga o ngā lava se ngā yoinga se tasi o whai whaasanga I le isi o soa tangata, e pei o le whasi o ti tangata. O se tū maseanga wha Samoa ua au tausanga o whaatino mai. Ma le amatango le nei maasina na moli mawina I le whaatau taio o se I fonga, a le o sosio malisi New Zealand po le Marist Brothers New Zealand, mo se tasi o tinae suafa ia moe a Pulu Francis Tangaloa. O se whaatino ngai ala atu I aiso lātou whaato e senga, ona o sori ngā tū la fono o se tasi o sui, e suafa ia Brother Bede Fitton, na whaia whaasanga ia te ia. Mo le sila fia o moe a Pulu Francis Tangaloa o se tamaita I Samoa, na a fia lona o langa I sawanga mātanga po le sexual abuse a lea tangata o Brother Bede Fitton. Pei o na whamawina na tūlai mai I le na o le 5 anga I le fitu o na tausanga. I tala anga le nei mata upu le whaatautai ai o suenga o sawanga whaasanga o whanau le Abuse in Care Royal Commission of Inquiry le tausanga lua o. Na tuina tuai moli mau a moea pulu. Ma o lea na mawai lo le whaasolo o enga mta upu le tele o whanau, sa I lalo le wawa aingo le setete, ma whala potpotonga wha le lotu, ma le tausanga tasi iwa 5 o, I le tasi iwa. I lea foi mata upu na wha alia I le fia o moe a Pulu Francis Tangaloa, o no le leo na wha tautai ai o le tele o ana tusi wha sea matalo sanga, mo lea mata upu I le tele o tausanga. Mana iai lava lo na manatu. Ele ai lava se tau no unga o le mata upu o no le whaata milonga sa whai ai e la tona whaatino ina I mata upu mo le tele o tausanga. I le ifonga na whaato ese ai sui o le Marist Brothers I New Zealand nei I le tamaitai o moe a Pulu malona ainga o no sa wanga matanga na whetai ai mai ia. Na talia e moe a Pulu le ifonga e na wha leo pēr le tamaitai o na ti ngā I le tele o lo I tau na whea ngai mai ia. I le tau mawhai e whai o ana wha sea. I le umi ai o na whaata milo mai, a o tala vaulo na tangata, se I pā ia mai lava le taimi nei. Ai ui leo o whapenao na whailo e moe a Pulu, ua tau nuu le nei wha moe, o se la asanga foule nei, ma le tā ua, ina ia mawai le file mu ma le maua le anganga o le wha mangalo. Ini se talalo lipotia mai le se sao ma losi o se mu I le National Park I Tongariro, e whaamawina I silia ma le lua afe 5 se lau eka le te leo le whanua o sosolo anga I ai le afi, ma
e nā o le 20% ua mawhai ona whaititia e le vaenga o le tine mu, pe ua mawhai foi ona tape. E se 15 helikopa ma le tolu o vaalele na tau mawhai atu i le tau tinei o le nei malaya. Ma le malo si telo sa sao le afi na whailo ai o sui o le tinei mu, o le sao nga le mu lava mo la atu tangata foi mu, o lo whaatino ina le ngaluenga i le lau ele, ta luai fo i le lenga tasi o le lau whanua. O whaasolo ngaluenga o le AVCA o tangata mai Whakapapa Village, Hillary Outdoor Centre, o le whale tali malo mai isi, o ainga mai wala lata tele i le nofanga o lo tula ia i le mu. Mai tala mulmuli o whailo mai nei le whaiai o se tangi a le ainga po le toolua a whaalu o se loa suit i le whamsinonga i le maliwai o lona toolua i le whama sina tāluai. O le nei tangi ua tua ia e Laura a lu ngā o ingo tangata o whala putuputonga mata i ala o le atunu ua fuai le maliu o lona toolua. Mai ta ua Laura o lona naunau ta inga ia maua e nei tangata le sa o lotonga mai le a fia i whaalawilawi whapenei. Ai iai se tangata i tū lai matali atu, ia mauti no le leilo lato pitola au inga i o inga nei. O a whaaluna maliu whafua sei ino ua whana se tasi o tangata na iai e whaapea o se whesoswani e tau sialfi le mu po le peacekeeper, au anga i atu i se sa vali i le whamasi na tāluai. O afa o se alo ilonga o Samoa, mai to alua na i o na alo. O tātou telefona mo le nei tū la whaaftai whaafunga mai, Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Se mai o te au o te paatali atu o te paatali se e sau e mamao lo malo ainga awane e whangalo mai pita o te moe i le po o te moe miti o tōlinga alofa ia te oe malofa a moe moe te piwa tau pa tonu o tau tino atu pea tino pinga mena ele ai se ao mana roma alu malo ma pau pau me ale lalo langele tu mau Tifanga tua wina awe vanga wese mala Ea o iai se wha o sisi Wha apuna ai siso ngā initi O moe i le umu po alunga I se pulua wese musu Alofa ia te oe malofa a moe moe Te piwe tau wha tonu oe Tau lea tau tino atu pea O tini pinga mena ele ai se ao mana loma Nopo i le tumatuma Matata lau kitara Solo la uva aia nga I le basa To mai nei o wanga O vai ai le nganga Oi, oi lau Samoa Oi lau Samoa Samoa e le ngalo moe a pea I toi no po I le tumu maa Matata lau kitara Wha solo lau whaia nga I le basa Tō mai nei
i le nganga oi oi la Samoa oi la Samoa Samoa e le ngalo e a pea Sofa mai pele ole a o te a o lau I le basa ole ali e pule I meleke ne ingalo mai Samoa si o ta ele ai mana tua mai le au pa se Yanga mai le RSA le fatu le taulanga I Samoa ina ua se fulu tolu wala fa bidu tele bute ne ya le tulai lua va tanya tu le fionga ya le no ya li Aisha Hooch e me va ngo telefon mo dan tu talai be o safa funga tia ya le pa ia malu le tru le va ngo la woli ya da fo wanga ya tu e pe sa udi ni sio mantua ba ta vale nga ya tu piki le fana wa onga ya va ile li po o ke la ta vale a ye se be o mo o mia ia pe o te funa sui lau tawale fa funga le maila o le uva tasi maile telenga ya le ala ku Sofia le o le tautua mala undanga le Enterprise Board Group I marukau si le male lima sfulmon tupu tau sanga o le la tautua ia male la tau au undanga va telefon tuai ya le telenga le ala malo ngalu malo fer fai malo le tau atai koi lau to pa ko ambua ya malo po le I lau singa lea, so tau tuai na fo sio tātou watu nugu. Ia, kulanga fo o lea, so tiu te mwhaiba. Ia, mo fo nei a wanoa e patalo patwai, le tapo e nga mau te tātou watu nugu, mai maunga te tele. E pa ia maunga eki, ia, tali tonu ala ngona tātou tau whai maua te weekend fiesta. Ia, ia le li o le fuwa tātou toi whelua I luma o nugu a leo tua nugu. Ya lo so fua ma tomato wola malole se fo e se aswinga le taule wa tanto mole mawina fo ile de yaso ya mle fai ngole yaso ya e pie ka unga kara nge yaso nga fua ni ya le ya no le mluia fo o le tonu unga le tanto talonga le Vivienne na fiang e le sele e sa no ya pe wa bea le tulanga o le ngata talonga na ya le fo e sa le tau ia pi pula mai la ile so ona pi de la ba pi le ai ni va mai ngai parade kusa o ai le na wa fa ni fo le la ko ya e ma lo le o sa ya wana e fa vai nei ya se be manuma tu te vala watu ya ala e toso le ya le puni foi le o lo lau ya mai le se tali mai le manto vala ya ma lo le on sai ma lo le fa malos ya o le meta o le tapena tanto ya mo le por la langil tau sanga asau ka le sa no wai ya
tātou tūlanga fo lele e au ngā fo ia tūlanga whapea tufu wai mai se tātou wau tiro mole World Cup le e loloma mai ia e toi tāpina pena ai ma toi whaalelei ni se tūlanga sa le ausia e tūlanga fo le tālonga nafi ia o le au ngā fo le nā o le tūlanga na iai le tātou tamwhainga nafi e toi pou ai le anga i lumama tūlanga mo le whaalelei a fo i o le ma se whaasau ni ai mo le World Cup ia o le tūlanga na e pio na iai ia ma lo le usu ma lo le tautua e wila vana susu ia i mei winga o le tau ia pi tau wha le fo le ma fau la ko i unga o tālonga ma le wha tinonga fo i officials o tālonga ia le skako me mwhai e wan tā wailunga ia ai o le tālonga ia na me fo i lele e sa wha mai sorry ia e le su ia i le unga o le kālonga ali lea e sa le ia ia e fo mātou tapua i ngā napina mata o tōtele ia e pe ko e lusfu minuta muri o a makanga pe kulunga mo le mau ia asa o loa le fuama tap wai tau whainga nai tam ia ka ko e leo te kāho ia mate na vea e antai me ia fo ia e tātou te tōpoi fo tūlanga whapea ia e au ngā Mali ia lele ia tonu la na wa tau te mali tu foi le tinga ia wow na wa sa ni mai fo ia o mi se fa madan tu mo imanto u malava o le ye le fa mo fo lele a le o le masina nei fa ta wal ta vale o le finga me alo fa na Christmas o le fo tau san ele se ia o tu la polele ia pa tai ko ma to wa no ia pa tai fo ile ta to ala leo ia mo le ngaluenga se pai pe fo i le pa lau loi na fo se mato fo i tau whainga vai ia i le tōpolo fo fo i le enterprise ia o le tūlanga o le ua ia le toi pōmala e o le ato whatau ia fo i tūlanga o le Christmasi ma whainga mea lopa ia o pe o le alana o ta pena fo i le tato o nanga nei ia i tūlanga fo i le ro whapa uma o lalo tato tāwale e le ngata i na tauofie ia tauofie fo le payment ia ma ngā fia fo le paketi a wale ia nei fo i vai tau kata le tau tā o le soifuanga ia tonu na tāwale ia lewo ia i bol nei vai aso morti la pia le lau le lolo se tātou atunu ia o tātou lua apes fuiva o le Triton Mitsubishi Triton ia o tāwale lea o le dual cap ia po le mai e 4-wheel drive ia o le ua pa uma o lalo tato ta vale le neiva yaso i le lusfu fitu a se barse lau fitu iwa drive away wa tama ia le on-road Cotswold New Zealand New ia o le tato iutana a pape o tau sa ili se sa mo i nei New Zealand ia e au ngā po i le fuili le mo Samoa ia lo ia tato lua fitu iwa na o i lakpa e pa e le tato piti apulea double cap ia mo nai tātou a inga fōi ia a fōi ma se fōi whasau nea tu le tātou Christmasi ia o le tātou van le fitu valu no fōa o le lua ake spupa o le Serena valu no fōa ia e o pa uma o lalo i le iwa se lau iwa se lau iwa lima ia le o pa uma o lalo i tātou ta vale na alo no winga o tātou van lea ia mo nai ai nga tele i le ngata i na moa le balu no foa le lua pe sfufa ia e te tilo fo ia mata mai le sfuta la i le vai aso le tupe tom ia mo lau paketi ia o tato wa whapitolo na lua na tato balu no foa na o le Nissan Serena ia ma le tato SUV le o le lua pe sfufa Nissan Juke ia e lanu pa e black wheels ia e sfutasi iwa lima futaki ape i vai lima ia po le tiro po i le ono futala i le vai aso te fatu pe na finance ia lo sa ia tulang ma tani lama lo tene mano no e tato stop te fo na fai lo atu te songa le te lai na fonga mua ia tato o nanga ia wa lima tsuma tsupu ia tau sanga talu ona tatuaina ia New Zealand ia lo le fo la ona sosoani ia enterprise ia i le tūlanga fo lea o mo sa mo le tātou atunu ia e mai te lolo ni sila atoa ia lo
Ia fo tulanga fo lo le al sa to finance lo no wita e le a to se tula mo maua mautino mo malitali o finance ia ile tulanga fo le o la sanga ia o le ia matulanga masani lava apa pe o lo e lunga market ia pai ona e su mai le sa to e trade masani ia o le lima ono fitu anga le lima fitu tolu nei Quay South Road nei Manukau ia pai foi ona e vidi mai le tato numero vile fuo le o Barcelau ono stasiono pata sivalu o Barcelau ono stasiono pata sivalu ia o matu ngā lua nei ma le tunga le lipule ia Terry Corn ia tamako ia tau o papo ia ma tau au auna nei o le alau kusa kielelei ia pai ona so tai mai ia fatala noa ia tulanga uma i lau lavanga ngana ia nei pai ona malama fo i nisi o vai o lo fia apulopula wa fo i sila fia e si tato wa tano ia fonga bua manu teleina fo i o pai valo lima wa la tato wa tano nei aso ia tato i te loa e fo i se malamo bua ia pa mandia fo i le tua i fa fonga anga so tato wa tano ia tato i fe loa e fo i se taino bua manuia lo wat Ja, maar we voor je singa of je de ja wou tofa ja la ku sofi le na le totobelo dan alle enterprise board group in Macau ja wel we sailing also ta van le lima fit to tolo great south the road e Manukau le lanto to sina le fa tali me molo fi anto polo tala o anto e polo tala no anto fo ilunga o le lanto penga te fai langi le wa se anti ya lus football tolo minuti o te ne tu la e lua Te peni pese mai fea a ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a saile tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngatai fale Etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe Tell
telefono e telenangona mai. Oh no. No fight tili me ane yengongolo mai. Oh no. Oh no. E a fua mai maunga me sao falongo ai. E a fua mai fo I maunga le pule la o ai. Ai a fua me o le mele mena o momo o ai. E peo fisanga o le savili ma mea e tutupu ai. Au le alofa, o lofa na o alofa nei. Awa ele ai la vases tu salilo la le lei. Le la au tu tasi pe o le funga arasi wa ma e o le matalasi o yo ta o wa tasi. O le wala fo ina lo manongi baby. Wa ta sueni manu fe ai fo le mili wa wa tolo la o mai le pongi sa wa ta u fi e ma fo le lei ma fala. Na o fi to fo le matang o fi ma salo ai wa ngalo sunga le fai ngo fi wa o wi lo le nei e ai le pelu ma ai e tu fa mata la o le tu mai. Wala vai o pule o la o bele pete musu. Awa o le fua e te lulu e le to e fua mai. Le fua e te lulu e valea I lo ulu. Se savini angi mai ta umai. Oh no. Se he de positeo Nga o le kufi sili o le mawhau Pi I ama ki a oe po ke wha a kau O mo o mia se fuala au O mai kamamanga se walu Se ko ai mangaku Whainga kawa e alu E ku umai o au O umi o le miki le mawhai o ngā whawhangu Ka ika wawa lea Fia maua o se ea Fia maua se suinga o lea Lo whawha a pea O lo au le lei ua a lea mamika mikanga Pei o se moli ua susulu mai le ava Se whawhea o mai o oe le pele Pela pe masele Vai kikiri mahawa, kafi e se ai umaleanga E ku mangile lei, ka lela wasi sila I le kele o mase Lilo I le langi, mo sefe sosoangi E maua mai le kali pe a e afu ma e kangi Le ei se whai ngaka o ngā whamala mala ma Whai mai ti o alofa ngei, o alofa ngā Aia Se savini angi mai ta umai. Oh no. A whaiwa umala nei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se awanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand po le tolu se tala Australia pe silia tufoi molo a inga I Samoa. E ia inga o le nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Afia maua sosa Omega ka Ianga lowi ngoa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars Umalole keisile Omega Cars O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i o so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
whaafianga mai le kalapura kapia le tamaule le montele ki sala whai e para whia anga ho sale longa le pia ia inga ma tampa awida ua toi luse fulu miru talo toi o le tāle o le July tolu ai pa lasi mai lo matui munga e au ki lani sau tenei ioi e le mai ia le sau o le timu le palasi mai le rivaengo le awoli pe o le tā wale le teimi o ta tu tala o le tau o le amwhiona e toi whaafunga i le te o le tonu pia mai an tātou tala i whanua i le awoli o le so ai a whio lana i whafolau tanga mea o le te alala i nei au kilani sau te ioe e te toi alu nani e toi whamangolau tanga mea se whale tāna wala hoi maali e lau sa i lunga le tele wa whaiti ma se e o le awala i le palasi mai ai o te munga ma ne i le maalu o le saviti i le sangweile ma le timu le nei vaengo le awauti ma ne i whaile le tangata o le whaangarenga le moe koe a maanga i alanga moe ia o tātou i e ngā luru e mawhai ngā luru e le ai a lupea oe whailau ngā luru e ngā lupea oe e piki mai le whana wā onga mea nana whai antu ai te tauna e tā pena i so se toa i ngā tau lava e ono vitai ai mai tātou i au ki lani nei i lea aso ma lea whi aso e nisi o mata apu tono New Zealand o lewa wha i lo mai e to lua i asu ia whai pule lena te te na wha alini o la whina ngalo i le le fia i le tei ngā le lantou pāti lea o le te pāti Māori o i la uaia to lua o kapa kingi ia whapefoi ia le li i suafa ia Ferris ia o ian au i la uana i to lua whamai i le pāti i Māori o lewa sa ni nei le lantou vaenga whai e ave e sea pe tuli e sea mai tutonu o le vaenga whai ia o nisi o mtau o lo whapea lea o na le o ngatasi e le futia ma le mele o le mafua angale na ia ua la iona filifili ia le vaenga whai ia te pāti Māori o le whapea lea o tuli esi ia pe ave e se le tolu le mai tutonu o le lantou vaenga whai ia o le tula fono i tono New Zealand o le foi e ma le me foi le tau o le waka jumping ia ia po le sang mai le si pati an wanga i le si pati ia e fa tino lo e ta su ia fai pule le tula o lo no winga ia o te tau lo na sila i si tula ngai tau ona fa tino ia mai a fa pele o le a fai mai le fonga tala i le monta o le pale bene New Zealand o atalia le fa maloloina o ia su ia fai pule tolua o le memo tinoa o le anto fai ia fai nga pano talaiti i tu mano fa pano tai e lua ia ona o le fe se inga lava i teltunu i tu tonu vaenga fai e o le mafua angale na le wo fe se ia i firngalo o ila uye tai o le vaenga fai lo tele ia fa pe fo ia su ia fai pule ia tolua lea wala wilo malava ia le mafua ngana le yon tupule vesh ia fa mai o le mata upulo toi fa no toi fale ia mai sa te tau lava na fo le mea i te tonu lava ia le vang fa fai pita ia o le wasa i fa foi le laute ia ele ma fai e pe on mo le ipu vai pe amasa ri ipu vai ke fiwe ko e hawa mai wale toi antolo na tele ele sa ia si kako fakat po fena meo le anga ia tuai ia le tātou mta upunai le nei vaenga o le aso a o whenga i le turu ia ma tute ma whai vahalo Filipa ma le maase se o le kimu ngā wāluangi le ngai vaenga o le awoli whai mani e lo sa wala so ona nau telefo i ai e le si kalango whalongo whamaua kaunga suile koucha le tō sambo le aso langona Say
sama le kolonga ano fo oi mau ma fau fau le chama fuchanga mo o fea sona iunga inei chala te avea i le fili ua pei o me matani fale anga itcha aole nei o tino fo tatani te ilo a i se asa ba a chau no o tamana tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea te ilo a i se asa ba a chau no o tamana tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea Te so fa amau le tatu una tala se ia vangana le oti Sina wa ela uma le anga uma male pa aponga se avanoa mo ita se yo uta ua tuai Te ilo a i se asa pa a tau no o sa manao Ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea te ilo a i se asa pa a tau no o sa manao tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea Tonu se aso Sabia ilo umanao Te silingia mata mutani Tisanga po o lelaki Se ita umai Ya ita uteno fo tatani Te ilo a se aso Ba a taunu o sa manao Ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea te ilo a i se asa pa a tau no o sa manao tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea te ilo a i se asa pa a tau no o sa manao tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea te ilo a i se asa pa a tau no o sa manao tu ai me alei ala me e fiti fiti lava ei umine o peo pea Hui, hui.
O mama ua whakamisa misa tuki ai fua lava sa toia ina ana maua tonu lava ia i le maa pene i ua uka. Pasi tua tunu whani ma ua ni malea numero ma le ainga. Ai ase fimu le ma oka ua mi te laina. E ola pae e ma umi wana o le momoe lava matau fe tuli whaato a toro toro mai ki le whare ua tani alisi. O si e a fisi o si e ta whawhare au fe tolo fini. Wane tu fumato se ana a toki. O si e a fisi o si e ta whawhare au fe tolo fini. Wane tu fumato se ana a toki. Whaki lava mai fōma i e bala au mai e fōfua whanau. Ai ati ai ona toa tere tau whanau. Pa ai la lea wale angana o le whioa i suru i le taulanga se mama nufo i le nei a saki malato waia. Ua le toe au ma ona toi whātoa tele o toi whanau. Pe a whai ua le tau sia ai whasala lau. Ua le fua tasi i tenu o le whasa holo o le au tini fuma le panalau vale ua lea oa i ai mātua i ni upu. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Ua le ta funato i se alanga toki. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Ua le ta funato i se alanga toki. Ei aso wa te tele o leo nele tue au ngā ai na toa tele. Le a fua i le tau ai ai o leo la ngā. O le se lau tala nei aso ua pe lava o le tua tala pe a fua fua atu i le tau o loa a Samoa. Whaalongo ina pea i talina le tau ai misa o nisi aina. E maa fua mai ua le lava o le tau sina. Tua tasi e whaina luenga o le tua lima na o le vaiva ai a whao mai i le lau walo la angani ma le ulo. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Wa le ta funato i se alanga toki. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Wa le ta funato i se alanga toki. A whai po i ua toa tele ia e tausi mani whapele pele. A oa o i ai le te talo i se o se aso. A whai ua lea o gonga i ala tau loa o le whaola e ala mai ai manu ia ai le o whaau sosonga. Ale lenga mai le susunga a mali e toa. O le a whaia ana pongi i a Samoa. E tano sia o mātuai maurungani o la masa o na whai. Awa ua lato le loa lato mea sa whai. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Ua le tofu lato i se alanga toki. O si e a fisi o si e ta whawhale au whitalo fini. Ua le tofu lato i se alanga toki. Whatalo whātu i lau whafunga anga le nei tū lau le aso alo mai au tātou telefonei ua tū whātasia lau Radio Samoa. E tō tolun tangata nu mai a Amerika wa a whenei i le tū la whono i le au mai whanana ai o ni pauta whaasaina i te tono New Zealand nei. Tā ue reporti o le taimine tau nu mai ai le malanga mai Los Angeles ma whaatau tai ai loilonga maasani a toma mea tō tino o lean ave ai loa i lātou nei e so o lātou ato. Ma o ina na mawai loa ele ofiso tiute pauta whasaina. I se pepo whamtalanga na ta wai e lua ni ato pa o le tasio o tangata, na mawai le se fulma le tasio ni a fi o lo ito tonu le aisa o le methamphetamine. Whamawina e lata i le valu te simale iwa ta la New Zealand le taua o whai o ia pauta na maua, pe a whata watu i tua po le vaenga o le street value. O te ulai ia li i lumo le whamsinonga ma ua mōlia nei i le molianga o le au mai i te tono le whala au whasaina o lo i lalo le whaatūlanganga o whala au whasaina mātu ia. Po le vaenga o ta ua o le importation of a Class A controlled drug.
ma le molianga o le umiaina ma le fuafanga e whaatau atu o whala au whasaina o lo ilalo whaatulanganga o whala au whasaina matu ia po le vaenga i le nangana Peritania o le Position for Supply of a Class A Controlled Drug. Whailo e whaatono o tiute i le malai vaalele au kilani ia Paul Williams wa mawalunga atu le numero aisa o le methamphetamine wa la tau tau fiama mawale nei tau sanga nai lo o isi. Whaalia fo le whaatono le alu pe ilungo le numero o eo tau mawhai au mai whanana o whala au whasaina i to tono le atu nuu. O na o ngā yoinga au whaatasi a le tele o kulupu o lo o whaia ia ngā yoinga whasotu la fono. E le tau whailo le mafua ango le whaatino ai o se i fonga. O se tū maseanga i whanua Samoa o whaatino, pe a whai ua onga o ngā lava se ngā yoinga se tasi o whai whaasanga i le isi o soa tangata, e pei o le whasi o ti tangata. O se tū maseanga wha Samoa wa au tau sanga o whaatino mai. Ma le amatango le nei maasina na moli mawina i le whaatau taio o se i fonga, a le o sosio malisi New Zealand po le Marist Brothers New Zealand, mo se tasi o tinae suafa ia moe a Pulu Francis Tangaloa. O se whaatino ngai ala atu i aiso la tau whaato e senga, ona o sori ngātu la fono o se tasi o sui, e suafa ia Brother Bede Fitton, na whaia whaasanga ia te ia. Mo le sila fia o moe a Pulu Francis Tangaloa o se tamaita i Samoa, na a fia lona o langa i sawanga matanga po le sexual abuse a lea tangata o Brother Bede Fitton. Pei o na whamawina na tulai mai i le na o le 5 anga i le 7 o na tausanga. I tala anga le nei mata upu le whatau taiai o suenga o sawanga whaasanga o whanau le Abuse and Care Royal Commission of Inquiry le tausanga lua o na tuina tuai moli maua moea pulu. Ma o lea na mawai lo le whaasolo o enga mta upu le tele o whanau, sai lalo le wawa ainga o le setete, ma whala potpotonga wha le lotu, ma le tausanga tasi iwa 5 o, i le tasi iwa. I lea foi mta upu na whaali ai le fia o moea Pulu Francis Tangaloa, o no le leo na whaatautai ai o le tele o ana tusi whaasea matalo sanga, mo lea mta upu i le tele o tausanga. Mana iai lava lo na manatu. Ele ai lava se taunu unga o le mata upu o no le whaata milonga sa whai ai e la tauna whaatino ina ia mata upu mo le tele o tausanga. I le ifonga na whaato ese ai sui o le Marist Brothers in New Zealand nei i le tamaitaia moe a Pulu malona a inga o no sa wanga matanga na whetai ai mai ia. Na talia e moe a Pulu le ifonga e na whaaleo pēr le tamaitai o na ti ngā i le tele o lo i tau na whea ngai mai ia i le tau mawhai e whai o ana whaasea. I le umi ai o na whaata milo mai, a o tala vaulo na tangata, se i pā ia mai lava le taimi nei. Ai ui leo u whapenao na whailo e moe a Pulu, ua tau nuu le nei wha moe, o se la asanga foule nei, ma le tā ua, ina ia mawai le file mu ma le maua le anganga o le wha mangalo. Ini se talalo lipotia mai le se sao ma losi o se mu i le National Park i Tongariro, e whamawina i silia ma le lua afe 5 se lau eka le te leo le whanua o sosolo anga i ai le afi, ma e na o le lua se fulpasene ua mawhai ona whaititia e le vaenga o le tine mu, pe ua mawhai foi ona tape. E se 5 helikopa ma le tolu o vaalele na tau mawhai atu i le tau tinei o le nei malaya. Ma le malo si tele o sa sao le afi na whailo ai o sui o le tinei mu, o le sao nga le mu lava mo la anto tangata foi mu, o lo whaatino ina le ngaluenga i le lau ele, ta luai fo i le lenga tasi o le lau whanua. O whaasolo ngaluenga o le AVCA o tangata mai Whakapapa Village, Hillary Outdoor Centre, o le whale talimalo mai isi, o ainga mai wala lata tele i le nofanga o lo tula ia i le mu. Mai talangun muli o whailo mai nei le whai ai o se tangi ale ainga po le toolua a whaalu o se lawsuit i le whamsinonga i le maliwai o lona toolua i le whama sina tāluai. O le nei tangi ua tua i ai e Laura a lu ngā yoingo tangata o whala potpotonga mata i ala o le atunu ua fuai le maliu o lona toolua. Mai ta ua Laura o lona naunau ta inga i a maua e nei tangata le sa o lotonga mai le a fia i whaalawilawi whapenei. Ai iai se tangata i tū lai matali atu, ia mauti no le leilo lātou pitola au inga yoinga nei. O a whaaluna maliu whafuasei ino ua whana se tasi o tangata na iai, e whaapea o se whesoswane tau sialfi le mu po le peacekeeper, au anga i atu i se sa vali i le whamasi na tāluai.
o afa o se aloilonga o Samoa mai to olua na iona alo. O tātou telefona mo le nei tū la whaaftai whaafonga mai to whaasefua. Hey, hey! Lancelangang fa tai le fionga ya lu no yeli ai se hu chola vang on telefoon le vang on la oli mo le champeni no tanto tala pio de safa funga gelo to pa ia ma lo to manula to mos fa ponga ile a woli a tai au fa malo antu ma fa jala fa tu le vang on la so man tu wa le kan le fa na wa onga o di sina wa mai fu ya la tu su enga momo o le ya so fu wi si le fu tu wa ya onga tu lang momo ya malaw singa iwa nga ilo singa se fulu I tātou kolisi. Ya mai lea unga le ria so sa kamale le tēne le le. Ya le fa ma wane lo fu si pau ma wane fe fu le skamiki le menga ku puere pisa. Walau fi salva ai tangolanga ya tu po ana ni mo au ki lanyola va ai. Ya le angi mai usvili mai tu I man tu. Ya e le ngata I leo le sa mai tu wina le a woli dei. Ya le ma mafa mai o timunga. Ya ma le tulanga e ono papa ai ma fai tili emo mawila inisio no whangai au kilani. E wi leo le mawhanawhana o le ea pe o na tula I mai le temidei e lusfun ma le wha tikiri o le manu ui le poa na nis fun ma le ono tikiri e ngoto le la I le whamiru te ai le vanu I le poa na nei. O le venga mo la soan tai au wha mai o soan le la I le lima miru te ai le ono I le tai au o le ai ti munga e ono mamafa Pio lolo matulva ma solo I wanga I le mala malama pa solo antule ina kilia ma langi le leile a waulia tai au. So vidi ngi mai le tu I saute sifo ya mo si na taimi le so a tai au. Joe fa talvanti ya inga wome ma sani Samoa le riva ingo le a wuli o le venga le tanto tala o le tamo o tolanga I antul po ana nei ma le so a tai au. O le ngai antul po ana nei fa me ono fa tau savili I taimi o ti munga. Ya mai o te ape solo ai ya wila ma fai tili ni shiro whanga wanga mo la so a taeo o le a te ape solo ai timu I le a so a taeo lea mo Samoa winga na o le tau mo le soma la so a taeo mo au kilani wa pe fo I Samoa va talafan tuai e na I Hawaii ya ai lao na kiso sao e la kuntu leo sina pali leo ma Show Solenia Brandy la faile Miss Mount Albert ole mafuta mai le riva ngola woli ya woso foile ma in iniona au ya ole la wa fai sina koma ile fale Malo soy fua ole se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa Sorry
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID River mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awa ni MC afasala lawa tu sa Aula Radio Samoa le tamu sanga taito fitu ale Malisi Pacific International Sevens. Ile aso se fulu male nima o November. Maile malanta alo le Manuka Rovers I mangele maile iwa le taiao. Los fulu au malo los yona afina wina le champini o le nefo tau sanga. Malu au mai Samoa fa au mai fiti. Maisi au mai New Zealand. Le Malisi Pacific International Sevens lua afe los se fulu male nima. Awa ni MC e luga le YouTube o Radio Samoa tasi lima iwa tonu abo. Ua mawhai ona au wina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina I le olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Olua tasi o whaalua tasi lima fitueva. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua whaatonu lau whanau I sia o ngā amata. A whaia te alala I mangele sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga le lei mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata. Le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe. Maua fua I tau mawha. Walau lo le whetūta I ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O lewa se fulu fitu ma lea whamiruta utene le tulai tonu tu wa yo aonga ale whanau le rivaingo la uli ma leanga iantu mantua e piki le whanau aonga whaiwhai maali ilo sao le na palasi timunga e au kilani sau tenei au te lofo ne palasi e na e au kilani tu tonu ma au kilani sifo whapefoi e ma le no show le rivaingo la uli. Mo te bring o leuva tasi welsunga ya Victor o le tautua o danga ale Tire World and Auto Limited I ona la lai lua I Otara ya ua fo I se whamanatu mo I tātou le nei ya vai e svau talo fa Victor ma lo ngā lue ya so someone wera to whākonga mo a lo lawa no sa I tawata I songa I turare uri whatarong puisa mo so sa poinga mo to malawa ya Nana I mafuta mei ma lo lawa ma lo se tautou fa timu mātou Victor a mele tauina ya kusalia ka ko wa pati mga makuwi o tawa ai lo kuwa foi malo tato lu le se wa salia la to sa au foi la I tengo fa kawa so na ya ele ka ke foi malo tato lu salia sa va dio le la su mai
ia i le matua kampani le ofisi matua sunga mo ya le yo menta wo lo fa no ngo toi fa si lo ma lo si ia ko anga i fala au mai ya ma le uska ya ma arnga kula ya le Victor ya o mai ani tanto fa tomo le riva ya somo silfia le tu va mo ia whaktai na masonga mua a mata ture matoa pompesini io tato pesini ono sene te sea pe a hapeutura ta vale i mato pamu i watasi ua tala whafitu wa petiso tala vato sene ia swaipo aipo ta tesi a toi tuna mato whare loa ia mata whailea o lau a tapei pensonga i nei turo ta vale ia ole kakua o kesi LPG i wa kei kalama whainta i fio na le lua suvaru tala i ve wasene a hapeu leangaro po kesi e whainga soapa ku sama kisi pou umana tau kia tēn lawa tatou pamu. Aore ngalo lo swafa marau e mea tuna tatou se, a te ukirau tā vale, ia tusi rado lo swafa matano mea, tana wa ai lawa i matou se i vai aso te tasi, ia swafa man malo sara noa, ia lo sungara whamarina mo lele aso tatou rata, uta rau sa i na matou pamu. Ia ole tatou a wharisiria matou tātusi te suma iai tasiri matolu i stama ki ngau, ka lera sa, ia matou te rite ina tā vale, ia rata wholea matou risi, ia mo tatou a whawili, ua inisi tolu risi maurunga, pari risi, loris, loko, whaki ia matou manatua, ole tatou a whaire soko, ua mataria ki lei, ua supa sene te tatou ole umalava risi, kupa, snoko, tatou wholea tatou whea whaki ia matou, ia te hoa pēna mna mia. Rata whoilea matou a LED light, with gas, with oil, ia palea tono ka whore sa, te skena, skena kare tene lei sa vali, mo ria se ma testa, ia nganga te skena. Te pale woke lua suta la, ia pok mana vanoa i matou a kapani, ia pe te suma koi, ia matou farisinia, mo pe matou tavari whātau, i tairo ki siringa, tavari fou, tavari tuai, o sivi, hai te tās, tato ki apu, umana teu, ole Fourier Drive, mali Fourier Drive, Lisan, ole Forenja, i lak, umana risi. Ko matou ta vale whātau, umana teu, o mohona risi a i le matou ta vale, e sene te pole e sau whātau te loa, o umana teu. Ia whapea isi tūranga te matou ere, dunga ta sawe whātau, ia ko sau pūtpā, ko sau teki mea pio, pera man toi sui, ia te riaru mo. Oi, moro ke aspek, i matou ta vale, ia whapea te sau ta vale tuai, te mo ai te i tono, ia te rifo ta vale, i le tau i tiu mai, ma mero nei sene, pero masero penseme para eso sa con el mato ta vale ya te vire mai fo ire ni mea o iwa ro kitpa el lua do ore tato fa pau tasi fitu suru pe o cha pa o pa tua si tine fio la de gasu ta la de ya mata gasu na fa to faina son a fa pe tra mo chinoa su mai ma mero ta vale ile tato fa pau si po fare ta vale ire ni mai lai ngai mata freta to pa ma casa o tato fo wili to tasi na to fitu, to tasi to lua to tolu, to bima mato fitu sa si krenava, no moia mato i le mato wharpau. Ia, a tata no fo iso sa moa masi so swani, ta vale neve aso ia tato hanta siri, take on, o le euro, o ka si rausu lima i le aso, ia pena e tau sue sa o ka, o mai tanga i ko tato ta vale na mo neve aso, ia, whape ke ua e koe, tu ke si lalo pe lo, pero mato fena tulanga mo oi taskava fatau teria tatou le sikei afta pei le pai a manevisco kikse mafalero ta vale pe sui pa oro ta vale nga ino tatou visco ia ha tai fa mo man mato no Lui telenga wengo tuel ria so sunga ya Victor wa vela voya ma fonga tamu muli down le tutua ya male undanga la le Tire World and Auto Limited yona la lua ile pituru o Tara o le wa luse fulu male tolo midu te te ai nei ia le tu la e tolo fa malo antiate Steve male ainga ma to mai na I Canberra aus Italia Moi tu amo. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look
fe ai lava o e fuia ua fa'alata i le sipula vea olo o i le fa'ato'aga o le lupe lalelei o le mo e taufelei o le momo ua lele ma ua fa'apepepepe le masatele le tavae ua pa'e ua lele atu i sasae ma ona fulu o tomuli e umi umu pa'auli te mana tuaina si o u ainga ile a matanga sayai ile matitiva si o u tamama na matafangota masi o utina ile umukuka masi o mato faleo o sayai patu lo na fola ai atu la ua onga o fa atali le faiva ma uta fui paelo
mala uamu o te savali le nu atoa e whaataua o whangusia se tupe mola o pili a o ngā ma mea whai asi o ainga Lele tango lima si au ai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto I le whale o na mativa I le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai I le luanga luenga le salo wha o mato ai o faita ito alua a esusu e lava le whamalama mato e te paitua I le whainga ta ole o langa na tau asa mai e nai matua e le kalorua ngāru weka wamanui ai matau Lele tango lima o si au ai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto I le whale o na mativa I le tino ai sa mau o ala maya ke riso whawhitai I le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 Tango lima o si au ai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto I le whale o na mativa I le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai I le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 Lele tango lima o si au ai au te le ifia ai pe o te whalolo na o la sa o loto I le whale o na mativa I le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai I le luanga luenga le asalo wha o mato ai 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 Wale ila lo utino ile namu Ayo te usulava male fia fia Tali ilangi ayo so manuia O tale nilava mea uma E maile atua O tale nilava mea uma E maile atua
atu ile a onga e whai uma e tamaiti o uponga ile uli uli o si o upa u ma o vai e papala ile namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai wale a uau tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ula vai le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato ato le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo le ie la sa o iuta e tu si ai o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o uofu ae ae le ai oni o se vae si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti le vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava Van Spailante ma Tomati le rimanga o le hau. E mara pesena wa whaingoina o leo langa papa. Ke ia leo i fua ma mea a whale la tōngia ma o meo o me whantou tonga i le whale. Ia talu ai le lava upu. O le mea li i whai upu. E le whapere whai le kāsinga ipu mara ne ka avale skoi inga po silo maku. E le eise fofonga o le ta vali. E ke fiu fo e wha u lau ka vali. I le haia ma se si o fia angoa kui lau ka vali. Ngai wha u lei, a foi. Fitu se lau limas futala. I se sala ua wha pelea o na wha salai nai. I le masina le na se ima vai atune o ke topa. Ia se tangata ielan ta valele na o atu ai manisi o tangata. Ma wha pai le la pisi i se pito duulea ia po se awala le ina i mangele pe o le ta mailea e telefo wale TV tasi. O maile masino iuni le tau sangana se ima vai atu nei. O le sa mawa i me poe anta. Ia le la wina le ilalo mai le ta vale. O ni la pisi foi e matau ai e ina se tasi leo whanua. Ia o le awala foi le a foi. E lo antu toi liu mai e ta vale. Ia le na tula i mai e le solinga tula fono na pitai.
Ua fiu e tu I fesili tangata ana le tavali. Po ai le na la tu watu. Ai le tau tala pele ngangana fo ile tangata. Mai na tele I tau wina. Po ai tangata I na la tu watu tatia ile la pisi. I lalo la o le tu la fono le o le wha la pisi. A feivu se lau fitus fun maleima. E mawhai o na wha salaina o e se tino I tupe. Ia, mai le tūlanga fo I le o le tino I tupe le fitu se lau limas fulu. Ai wha mei o le wha salanga pito I silina maua lunga e mwhai o na o tiai. O le tolu se fulu wafe tala. I le wha salanga. Ia, o le tūlanga lana mo I tanto ia fia fo I le leo e la ule la pisi o le whanu oles. Ia, se uka kuke whaia ngā mea. La me tele vili momuai o I le Auckland Council. Whai ia o le ia o me la pisi e fia e se atu mana mātou whanua. Ia wai tasi le kūpita o le mita. Nai whaatanga ina e au noma se tongi. O tua anto le tamalena. Ia le ila tongi o ilau la pisi wana ufi tia ilau la pisi. E le va pena e tialu tia I o le whanua si a ingalda. Ia po le nafo I pitonu. Ai alu o I tia I le mea e lolo miele la pisi wha mo le moti. Ia wa o leala. A fiulo e whakalangoa. Ia o koe ngā salalana. Ioi. Wa mai o le sala. Ia mato mai le wha se lau tāla. Ia. E o antu ia le wha salanga. I le tolu sfuru wafe tāla. Au te leilo e le tangata le nān watu lan tāpan. Po le ale mafuanga wale ina le tau. Ia po ile na lan tau watu. O wana mengi ki u koe maua ia kako. I le kako wha pai la pisi. Ia e po oi fwe ngai o ie ngā la pisi. Ia o le me tau. Ia o le daua mau. Ioi. Ia e kālusia. O la wha ua woi pia wha pia. O na tapu e hato tātou e whai la pisi. Ia ma ave ie le wha salanga. O e mana tua le sana o le paka I lunga le mole meo le disability paki ngā. Paka voi lele mo I lanto e le anto toa le malo si o le tino ma le... Le ie le ako le wheelchair. O e si la fia na wafitu se lau lima sultana le sana. Eo. Vai fai te ua matu le sana I leo sau tava le nei te alua. Anu e so sau paka. Papa langi tu sitala mai meleke, e mata ata ata na I ona fole.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There's a true story a man told of when he was a young teenager. He was just hanging out listening to the radio one day when his father came in from working outside. His dad looked at him and said, "Son, in 24 hours you won't even remember what you're listening to now. How about doing something for the next 20 minutes that you'll remember for the next 20 years? I promise you, you'll enjoy it every time you think of it." "What is it?" the son asked. His dad said, "Well, our neighbor Mrs. Brown needs her grass cut. Why don't you go cut her lawn while she's gone, and then get back quickly so she won't know you did it?" The son said he hurried over and cut their neighbor's grass in just 20 minutes. Mrs. Brown came home later and never knew who had mowed her lawn for her. That son said his father was right. It's now over 20 years later, and every time he thinks of secretly cutting Mrs. Brown's grass for her, he enjoys the memory. Jesus Christ said that when we do good, so people will see us and praise us, then that's the only reward we'll get for it. He said we should try to do our giving and helping in a way that doesn't draw attention to ourselves, but simply do it because we care and want to help people. We shouldn't tell people what we did or how much we gave. We know it, God knows it, and that's all the reward we need. You see, the reward that humans give can't ever match the reward God gives. So if all we want is the approval of other people, that's all we'll get. But if we give our help and service secretly, for God and others, we'll be rewarded and blessed much more, both during this life and even after we die. Just think a minute. If you'd like a free CD... Oh my
si whakamali alo ve pesel everlasting praise le rivaenga o le awoli tolu wan tuile por la mena le think a minute ina wa joy vanwala afamidu joy on the tale o le tula efa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Eling tu ola de fo le rivaenga le fia fimo le tula fa tai Samoa la mai mo ya mo le tantu ma tanga i le fo ya so fo la tanga o le venga solona lua ni o le masino novema lua filorima e penyo na tantu savalia ma lo antu le tomai so mona le asi e sto ino poi e o le tonu la fulunga fa malama e ono le malo si le palasi mai uti munga i le ya so fo io essere vale fare essere metà o le fai fa malama po le fulu fa malama io o le mena e fa fa ia mo meo me totino sama dia ma isalai la nganga wale tauta mali i le tantu ma tanga e poto le tutai ia ma tuta betua tu lo titi fentama tete to le tua lo o tokso i fumo ma tu wala tanga ia tantu to vita pai tali stanto li poti me le fionga ia li luma yava mina vai la so antai au lo tu pede mai le sa le fionga ia le to so vema le programe o le nga i fo faiva pe mai tantu tala mai tu o le Pasifika male lano langi pe on tu pede mai ai ia le fultu ia Miriama la le to po mari le ni fia fiola so fua e bru tele na la singo toy o finchanga ia no ma avela o telefoni avela wa antutupe ia ma momono ye tonu mana ia fuala au maruia le viavi soifo tolo impata tu male peli sulla mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema de ilano ole ni na o masia okele ele mafai namba ona ngalo le tape mali o mai singano ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma ema ne ilano ole ni na o umasia ubele
Wafa apea